Obongka kwai subdivision ni katal advertisement kokmani eke notification obongke staff cook tai helper eke ba night guard tai water carrier no work no pay basis norok renamu sungkake norok application suye obong ni office 15 tarik ni bisingo jomari manane kwai subdivision office ni driver welfare section Faningke bobo school langjangai nailena obongka Srinath Vidya Niketan ST Boys Hostel arot langjangai cook cum helper ekjona tai night guard ekjona total duita 2 number tongo Behalabari ST Boys Hostel arot langjangai cook cum helper tai water carrier tai night guard khoroksa haike 3 jon atlangjang teke sangke Tulasikot Rajnagar ST Boys Hostel ajagat langjangnai cook helper simi khoroksa langjangnai teke sa 4 number Birchandrapur ST Boys Hostel ajagat langjangnai cook tai cook cum helper ekjon atlangjang Kwai Government ST Girls Hostel arot langjangnai cook tai night guard abaike khorok ni langjangnai Tulasikor Rajnagar ST Girls Hostel arot langjangnai cook khoroksa water carrier khoroksa tai night guard khoroksa haike 3 ta 3 jon atlangjang 4 number tongo Ampura ST Girls Hostel attached to Ampura High Secondary School aro night guard khoroksa langjangnai number 8 tongo Ratanpur ST Girls Hostel arot langjangnai water carrier qualification gake 5 pass ngai joto jaga no joto subdivision no 5 pass ketlang tongo oro bohaina 5 pass no ngai norok apply khaina bagai Kwai subdivision magistrate office tribal welfare section ajaga nongni duita photocopy tai application kahet langai tai nongni joto document xerox khait langai tai original bot langai aro jomari manio hambai